Evo smo ti došli, majko Crna Goro. Došli smo da te zagrlimo slobodnu u najljepšoj majskoj zori i da jasno i glasno kažemo da! Živjeli! Sa naših zastava koje smo čuvali za ovaj dan, stresite prašinu staru 100 godina sa vaših krila i poletite u slobodno crnogorsko nebo, da bi 21. maja sleteli na vrhove naših planina, na cvjetne doline, na morske grebene, a posle 21. maja krasit ćete jarbole svjetskih metropola, jer Crna Gora će biti zauvijek puna država, srećna država, država koju će svi voljeti i osjećati. Ajmo svi zajedno, hoćemo državu, hoćemo državu, hoćemo državu, hoćemo državu. Probudili smo te, Crna Goro. Postala si evropska stvarnost. Vijek smo te čekali, a milenijum si doživjela. Vaskrsla si, Crna Goro! Uzdignimo zastavu Crne Gore na jarbol slavne joj istorije, da svijet zna za nas i dajmo joj od srca najveće, veliko, istorijsko, za uvijek da, za Crnu Goru koju volimo. Nakon referenduma okrenut ćemo se jedni drugima. Zajedno ćemo graditi svoju budućnost za bolju Crnu Goru. Bez euforije većine, bez očaja manjine. Za našu prošlost, za našu sadašnjost, za našu budućnost, za život koji vrijedi, za nezavisnu Crnu Goru. Ponosna Crna Goro, krenuli smo sa Cetinja po državu. Vratit ćemo se 21. maja na Cetinje sa državom. Srećna nam, nezavisna, međunarodno priznata država Crna Gora. Jedan može. Ti si najprvi i odavno. Evo, samo sekundu. Čekaš. Da. Ovo su prve procjene osnovnog uzorka, dok drugi ćemo doći nakon nekih
pola sata otprilike. Na osnovu onoga što je do sada obrađeno na osnovu uzorka, možemo reći da je trenutno rezultat, kada govorimo o odgovoru na pitanje da li je Crna Gora će biti međunarodno priznata, 56,3 za nezavisnu Crnu Goru, što znači da već imamo jednu dosta stabilnu situaciju uz ogradu da ćemo ipak sačekati da dobijemo drugu procjenu. Međutim, prema sada situaciji možemo reći da imamo jednu stabilnu situaciju i da je 56,3% prema procjenama CEMIJE i CESID-a do sada glasalo za nezavisnu Crnu Goru. Ja se sjećam ovako 15 godina, ja sam prvoga dana i moje društvo i hiljade ljudi u Crnoj Gori čekali ovaj dan. Tako da smo skoro izgoreli, ali presrećno, ne znam kako. Da bi se 100 sinova rodilo, ne bih se ovako osjećao. Hvatate, kad dobijete ono što je mu uzeto nekad, na silu nepravdu. Prelijepo. Imamo 3 dobra razloga da se dobro osjećamo. Vanja, Anja i Ilija. I osjećamo se super. To su naša djeca. Na prošlom referendumu nismo imali pravo glasa, ali sad imamo. I dobili smo. Mislim da je vrijeme bilo više da dobijemo ovu državu. Neka je svima srećna. Ovo mi je drugo matursko. I drugo matursko. Sinoć sam postavio prvo, noćas drugo. Ja bez tebe ne znam